Omugyera gwa Rwizi nuguraba mu district za Mbeera, Isingiro, Buhweju, Shema, Rwampara, Rakayi hamwe n'izindi. Omugyera nugwe burugo bw'amizi gwo kukoresa mu tawuni ya Mbeera hamwe n'emyanya endijo omuri za district ziri kurenga 12. Abantu bakaba batiina omugyera ogwo. Katete ekora abanyamitanga ukaza omuruti kino wabasa kucweka no Rwizoro n'ebigeri bakaro ubwato abantu bakaba nabo mu bwato kunga tukujya ngo yokana so kujya ngo utinyambuke nga Rwizi ngoze Mbeera high school kota kubasa akwa mizikaga nyingi munonga. Omomba kurire hihi na Rwizi Ignatius byarahanga naatuteebeza ebyo kutangaza by'omugyera ogwo. Abantu bakabaza ushanga Rwizi hari tugindo abantu bari yoro bashamarira mizi abantu bukurwa mu hona na motoka zikazemerera kureba mizi amiza gagenda kusheka ingurti ndoro kikachi cyo kutangaza munonga abantu bemerera bareba kushamara kureba Rwizi noma Rwizi no kuruhanga yarukozere rumunke njuka rutiro kwetorora babora amiza gonege boha nagahirike miteje yabirwe mu Rwizi kikachi cyo kutangaza munonga. Nayongera atugambira ngo abantu bingi bakafera Omugyera Rwizi. Ninyuko myaka ejo abana b'amashomero bayibagezaho ngo baza kuyibira mu Rwizi abana be bakyakuze nka lunch time twatabasa kumara tamu umurimba ro mutawurira ngo abana ba primary n'umwana basiniya bamba high school bago mu Rwizi. Ahabwa abantu kweyongera kukora emirimo aha Rwizi nko kuhinga, okutimba omushenyi, okutera amatafari, amizi g'omugyera ogwo gagenzire nigacendera. Ngabo abantu hakuro rwo kufunga ko barukire atata mufamu nogireeba sharra bakakura fuzo no rew fuzo no kirmu hayoma hata no harukari Omugyera Rwizi no gufunda mwero ko kusiskara ko byo. Omugyera ogwo gugenzire no guhinduka bwa hati. Izi biviremo uburofa bwingi tunagamo gushanga abantu banagamo kasasiro ariko kogezamo amamotoka aganiga bagine oiro mwene waza kureba ha Rwizi n'ushanga ngo Rwizi urimo uburofa bwingi kandi n'ubwingi bw'amizi nabwo abantu bureba ngo nabwo gucindire igukirimo Omugyera guro muhango iguje ni gufunda hata abantu bemerera kutangara kureba amizi kagariyo n'ugoma umuntu urikwemerera yartinda kuza kureba no burana bagamba ona shamizi kagayuma ugarayume ntwahi kandi wahika ahi bayibamira mizi ya hartindo aba national water wahika bene bagapimira oburingo bwawo ahigura bwene bwo wahika uno buruntu wana wahika tangara. Abe byo bahangwa nibatebereza ngo omugyera ogwo nigubaasa kuba gutacuruho ombwire bw'emyaka 5 kwija. Nko mu mwaka gw'2025 urije kushanga bundi amizi gataciraba aha rutimbo urwa Mbeera kabari. Omugyera Rwizi nugukomoka mu nshozi za district ya Buhweju hamwe n'Ibanda kandi gwina oburingwa buri kurenga kilomita 82. Amizi ga Rwizi nagagendera kimwe kurabira omunyanja ya Mburo hamwe na Kacera kandi nagagumizamo omunyanja ya Victoria ahigar kwegitira na ga River Kagera gagumizamo garabo mu mahanga nka Sudan na Egypt geshko mu nyanja empango eya Mediterranean Sea. Ndi Elias Turikujaguza.